Racionalne vesti. Racionalne vesti. Jedine prave vesti. Prave vesti. Dobar dan, ja sam Branko Topalović. Ja sam Uroš Bogdanović, a ovo su Racionalne vesti. Kako stvari stoje, 90. nam se vraćaju na velika vrata. Nakon politike i socioekonomskog polja, 90. ponovo dominiraju i muzikom. Kako je ponovo glavni fazon ispasti baja u nekom klubu, jer znate dobre dance pokrete, Racionalne vesti vam pomažu da ih kroz kratak kurs začas savladate. Zato je naš gost huligani gimnastiko, čovek koji je doktorirao na urnebesnim dance pokretima. Gospodine huligani, dobar dan. Dobar dan i meni. A hoćete li, molim vas, slušalcima Racionalnih vesti demonstrirati neke osnovne pokrete i stilove da bi bili glavni u diskoteci? Evo ovako, prvo zvečarka stil. Znači, jedna noga je na podlogu, a druga je manje ili više podignuta i trese se kao da je ljuta zmija u nogavici. Prođe 2-3 minuta, znači vrši se zamena nogu na principu šetanja zvečarke iz jedne nogavice u drugu. Opa! Sjajno! Ajmo dalje. Znači može, zatim sledi izmena stil. Po uzoru na pižona kada pokazuje da hoće izmenu i pravi podignute ruke ovako u visini glave, opa, obrću se jedna oko drugu. Ovo je najmoderniji stil na splavu i kod nas. Odlično, a koji je sledeći stil? Onda imamo slobodno bacanje stil. Lagano se savije, znači ispravlja se koleno ovako kao Dražen, a onda kao šutiraš ovako. Odličan stil. I za kraj smo ostavili najbolje. Jeste najbolje. Ovo je Yeah Baby stil. Ruke se nalaze na sto ili na šank, a glava se klima gore dole facom u fazonu Yeah Baby I'm the man. Ovo preporučujem neposredno pre nego što kreneš nešto da startuješ u klubu. Sjajno, gospodine huligani, bio je ovo impresivan kurs. Idem ja sad, nemo nešto da me prozivate, inače čekam vas dole kod kolima. Čekajte. Bile su ovo Racionalne vesti. Jedine dance vesti.